Moot Court ni uburyo bwo gutoza abanyeshuri kuba impuguke mu mategeko binyuze mu marushanwa aho bahabwa urubanza runaka bakaruburana. Iri rushanwa abaryitabira bitwara nk'abari mu rukiko bagendeye ku kirego kiba cyatanzwe, noneho abahatana bagatoranywamo abarega ndetse n'abiregura bashingiye ku kirego kiba cyahimbwe. Kuri iyi nshuro abanyeshuri biga amategeko muri za kaminuza barushanyijwe baburana ikirego kijyanye n'abasaba ubuhungiro. Andrew Kananga, umuyobozi nshingwabikorwa w'ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum, ari nayo yateguye aya marushanwa, arasobanura impamvu kuri iyi nshuro bahisemo insanganyamatsiko yo kurengera impunzi n'abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Natwe nk'igihugu gihari nk'u Rwanda dufite impunzi, dufite abantu bagenda batugana bahungira mu Rwanda, dufite impunzi z'abanyekongo bamwe bamaze n'imyaka myinshi cyane, imyaka hafi 25. Dufite impunzi z'abarundi murabizi zaje hano muri 2015. Hari n'abandi baturutse mu bihugu bituruka mu bihugu bitandukanye. Ngira ngo public ntijyimenya, ariko dufite abantu benshi cyane cyane muri no minsi baza gusaba ubuhungiro hano mu Rwanda. Dufite impunzi zituruka muri za Afghanistan, abo n'abantu twagiye twakira nka RAF baturutse muri Chad, abaturuka muri za Sudan, abaturuka muri za Eritrea, abo bose baraza. Impamvu rero twahisemo iyi ntuza nuko ari domaine y'amategeko dukoramo, dutanga mu bufasha mu by'amategeko, duhura n'abo bantu baje gusaba ubufasha mu by'amategeko, cyane cyane mu gusaba yuko ubusabe bwabo bwakwemerwa bakabimpuza byemewe n'amategeko mu Rwanda. Nicyo cyatumye dutegura aya marushanwa kuri iyo ngingo. Abanyeshuri babiri biga muri Nirake kuri iyi nshuro nibo batsinze amarushanwa ya Moot Court, aho basobanuye ko yanabafashije kurushaho gusobanukirwa amategeko arengera impunzi n'abasaba ubuhungiro. Aho twiga nago refugee law bayigisha, nagiri kuri curriculum, unfortunately nagiri kuri curriculum. Amategeko agenga ubuhunzi refugee law mwishuri ntago tuyiga. So iyi yari opportunity yo kuba twakicara tugakora research iri broad yeguyeho kurusha ibyo tufite muri classe kwiri somo ntaryo tugira. Vice Perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukamurisa Marie Therese yavuze ko muri iki gihe hagenda hagaragara ibibazo by'ubuhunzi, bikenewe ko igihugu kigira abanyamategeko b'abanyamwuga babasha guhangana nabyo. As the theme goes, we need lawyers who are better equipped. Nk'uko insanganyamatsiko ibyerekana, dukeneye abanyamategeko bafite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo biriho ubu, yaba iby'abasaba ubuhungiro n'iby'impunzi ziri imbere mu gihugu. Dukeneye abanyamategeko bari mu mwanya mwiza wo gufasha gukemura ibibazo by'abatagira ubwenegihugu. Ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum rigendeye ku bumenyi bw'abanyeshuri biga amategeko bitabira amarushanwa ya Moot Court, ryasanze hari icyuho mu bumenyi buhabwa abanyeshuri biga amategeko muri za kaminuza, bityo rikaba risaba za kaminuza zigisha amategeko gushyira imbaraga mu ireme ry'ibyo bigisha. Dufite abanyamategeko benshi basohoka mu mategeko mu mashuri atandukanye, ugasanga no guhagarara imbere y'abacamanza ngo yisobanura avuga icyo asaba urukiko bikaba ari ikibazo. Daniel Hakizimana, Flash TV.